Meghalaya Post.news. Kariboy Youth Federation RBUF kum kaseng kabapit kerpangnya Kariboy District minta kasingi kalapai kemat ruban ay kajing syakri seksyon kaput Kariboy bariya kanila sakhi ba minta kasingi kene kaseng kalala ban penskami kinong yalam batmai ka RBUF ternga unit ya kene kajing yalang ban penskami kinong yalam ka RBUF ternga unit lapan long hagasnong ternga bala sakhi ra kajing don lang kinong yalam ka RBUF bakantup yo ba 1 PRS walang Publicity and Information Secretary ba Bawan Marwen Finance Secretary ba Neva Makdo Sports Secretary ba Risha Assistant Education Secretary lambar kiwi harangkat kejing don lang orang ba snong ternga ba Mar Banyang kinoi lam batmai kar BOF ternga unit ki kentup yo President Balajiet yo ba Probinus nong room Vice President Mashkula Pengrup General Secretary Taishon Kshiar Assistant Secretary Johnny Tangsang Finance Secretary Ricky Lensiang Sports Secretary Kirshan Kongjo lambat kiwi gid kon bat kinoi lam kani ka unit ya kini kinoi lam ka RBUF ternga unit lapen skam do ba 1 PRS walang ba Publicity Com Information Secretary ka RBUF harangkat kejing don lang kita kinoi lam kumbal pen pound kita kinoi lam ka thong ka RBUF kapanyari akan negasnat trikam syakisnong kaput kum syakiling berdua kena para bat mentah ternga kari kajing ang nur kaseng ban pai kemat kerpang ya kijing kisnong hakaput kila ongru na kapor kijumi kijing sya thombor paj ba hagite kisnong kaput henry da kajing don kinoi lambat kit khon kaseng kinshim lam ya kata kajing kit kli banya dai la ki parado ki parasnam hagite kisnong kaput shushu kila kanturu ya kini kinoi lam kum ternga unit bakin don ya kata kajing kit kli ban syakri ya ke kashan ki paj ba hagite kisnong kaput ban bakin wan rung sya kaseng RBUF nak kabenta kajing mentoi simen bat kajing peniar ka RBUF ya kisnat trikam kadega thong ban ajing syakri ka babahatam nak kabenta ki pajba hakite kisnong kaput cuman mi dengan RBUF ngam song de RBUF ngam dan seng dengan nakawi pat ban kakam redin ngarung RBUF ngasgo ya kada kajing long kentang juga seng ngam kwa su ban mi dengan RBUF hadu nglarai lang kayap kanor tap nya dengan lamar RBUF ni nomor play kajing isi pala kedua jing ai ro ngasol problem don pang baying singkol ambulans apa ngidon kam senam baying stek grup git khot jingi lalai kalau pensuk sisa ini den mar na RBUF kaya nanti badai ikermen bapim dei ban long ding pungkiang el pasno fini trelang badi bat rengkat bat keseng kemi kenang baga seng jingi kam long keseng kabadang yo jing shania susu nalor bangila yo jing shania menta da vile SPDC officer bareng ba kan no da vile kan di khot RBUF borok gin respect ini Mor balai ginong yang lambak macam gaseng. Jadi gibru giba start giba syumpang giba ai ka jingan trelang bat ka department bat kono ka kedun. Tang ini kitin ba kendian ngekerban. Ba kana gasngi kan long gasngi ka ba keman ni gasnong ternga. Irung ba snong inang kampan suk susu ban trikam. Leng ba jing ai jung bi yang ini khot batumai syang RBUF pulil giba syumpang ni bang su giba be. Kat kum kejop. Lade gibru giba syumpang. Te kawai kalong bang ihap long pat giba husiar ya lade kenang baki wei kan om yoda pat yang apa yang ni ban wadang tingi ngin hab yai tak kalenti kum ki basta kum om ka tiet om kum ki bom sta namar balai ki jing sa dai sarum seneng kebun ma kerpang ai kan kebun da te ka bakong san kalong ngim dei pat ban be ya kata ka plia ladang be yang bakung kata ke jing leran kalong si jingim tam na kamta ka tu ka plia Eka bakongsan ya kalau kum Ibreu kibala yang hayala de hatanong rem jong keseng yang na kata kanong rem balong kum kita kesti kecinya dah kum klawat jong keri ong su tang klawat jong kedeka buat kesam jongi hang ni po tengah andrei long sedang klawat iban mi ko te nom tengah long we ki dalam ki baraba na ko benta kala we jong keri kasi jongi ke kerban ba kini kinong kekam ki batmai ladang ila yo ban penskam hakan kapor kalang ba masuai ke jing tiga diam iki ke bok ke wiang iki bakin don kom iya ke jing setuju mut ke jing long steli ban ya sandor ya kanu ke kam da ke jing ke plan nama pun hateng ka kam ka yap no ka we kalang bangim don ya ke jing trelang abadon ya ke jing trelang kanu ke kam ka berit ke bahe ro ka don be ke jing kemen Meghalaya Post.news.